twongere Yesu amashyi menshi. Let's give our applause to Christ. Numugisha nanone kongera kuba hano si ubwa mbere ariko shima Imana nanone kubwa amahirwe. It is not my first time to be here, but I thank God for this opportunity again to come back. Mu byukuri hano na hano hakomeye cyane. This is a great place. Na hano hakomeye kuko abantu benshi barahubakirwa. It is a great place because some people are being built up. Ubuzima bw'abantu burahahindukira. People's life are being transformed. Mu gifaransa bavuga ngo on donne la chair à celui qui t'est cher. Ngo oha agatuti umuntu qui t'est cher. Who is dear to you? Okay, you give the pulpit to someone who is dear to you. Imana rero ishimwe kandi mushumba Imana wamugisha. May God be glorified, and dear pastor, may God bless you so much. Hallelujah. Hallelujah. Mbaza ni intashyo zituruka muri Zion Temple. Greetings from Zion Temple. Are you still getting the greetings? Mu byukuri dufite amatorero menshi murabizi. We do have so many parishes. Kandi koko mu rugendo rw'amatorero amwe yacu nasuye mu minsi ishize bampaye intashyo rero ku cyumweru ahantu nabwigirije ariko sinazitanga. Kuva rero mvuye mu rugendo n'iryo torero nongeye giteraniro nongeye guhagarara imbere mbahaye intashyo za bene so. I give you greetings from the brethren. May God bless you. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Let's enter into the word of God. Turasoma mu Bafilipi igice cya 2 ni ku murongo wa 5 niyo topic turimo turagenderaho. We're going to read in Philippians chapter 2 verse 5. Dushobora kugera ku murongo wa 7. We're going to make it to verse 7. Turaganira topic yanditse cyangwa se maze misimuzi kubaka imitekerereze n'imyumvire y'ubwami. So we're going to be sharing the topic, the theme that says building up the kingdom mindset. Mu buryo butuma tubasha guhagarara nk'umuryango. In a way that help us stand as a family. Hallelujah. Hallelujah. Abafilipi ni urwandiko rwanditswe na Paulo. So the Philippians is the book that wrote with Paul. Yarwanditse ari mu nzu y'imbohe. So he wrote it while he was in jail. Kandi barwita ngo ni urwandiko rw'umunezero. And they say it is a written book of joy. Kubera yuko inshuro zirenga 16 muri chapitre enye gusa zigize Abafilipi yavuze ngo mwishime iteka cyangwa se munezerwe nongeye kubivuga mwishime. Amen. Because more than 16 times from the chapters from the Philippians, he have said, rejoice, I repeat again, rejoice. So may the joy of God be upon you in the name of Jesus. In this week, as we are going through this theme, may the joy of God be upon you. So in the second chapter, he has showed Jesus in the very amazing one image. Ariko umurongo w'iki giterane, the theme cyangwa se the vast theme yacu yo muri iki giterane ni ku murongo wa 5 aho yagize ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hallelujah. Where he said you must have the same mind that was in Christ Jesus. Aravuga ngo uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu. Ushobora gusoma 6 Yes, on verse 6 and 7 says, who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Hallelujah. Hallelujah. Let's have the same mind that was in Christ Jesus. Ndagira ngo tugandire kuri iri jambo ryo kubaka imitekerereze y'ubwami cyangwa se imyumvire y'ubwami. I would like us to share about this word that says building up the kingdom mindset. Ndashima Imana kubwo abakozi b'Imana bose babwirije hano. I thank God for all the servants of God who has been preaching here. Kandi koko baratwubatse. And truly they have been transformed us. Ubwami mu buryo busanzwe kubera ko tuba muri repubulika, tuba muri demokrasi, hari igihe concept y'ubwami tutayisobanukirwa. So the kingdom, because we are in the republic, in the democracy, sometimes the concept of the kingdom we do not comprehend it. President aratorwa ashyirwaho ejo akavaho
cyangwa se muri repubulika haba amatora abantu benshi uwo batoye majorité absolue akaba ari uba president ariko umwami we ntagashyirwaho. So sometimes in the republics we may find where the president is being elected and tomorrow they elect another one, but in the kingdom the king is not being elected. Ndetse n'ibihugu uyu munsi bifite ubwami usanga bifite uburyo bw'imiyoborere itandukanye n'ubwami bwa kera. Yes, and also the country that has the kingdom right now, they have the way of legitimate that is different from the kingdom of the past years. Kubera yuko igihugu nk'Ubwongereza cyangwa se hari ibihugu bifite umwami usanga bifite systeme y'imiyoborere executive yabo itari muri monarchy, itari mu bwami, bafite ubundi buryo bayobora igihugu ariko bakaba bafite n'umwami usa nkaho ari umwami honorifique gusa cyangwa se umwami wo kubahwa gusa. Yes, and we may find where, let's say for example like UK, the countries that have a king, we may find where they have the leadership aside, but they have a king who is standing there as someone to be honored. Kugira rero imitekerereze y'ubwami, so having the kingdom mindset, bisaba ko tubanza tugasobanukirwa ubwami cyari cyo. it requires us to understand what is the kingdom. Ubwami, so the kingdom, ubwami bwose bugira umwami urumvikana cyangwa umwamikazi. so every kingdom has a king or a queen. Kandi bukagira n'amahame y'ubwo bwami. And they have the principles of that kingdom. Kandi ubwo bwami bukaba bufite imbibi runaka wazirenga ukaba utakigengwa na ya mahame y'ubwo bwami. And they have the boundaries where you can never cross over those boundaries. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana, so when you read in the book, usanga kuva Imana yarema isi yifuzaga ubwoko izabera izubaka bukaba ubwami bwayo yo ikaba umwami. Yes, from the starting of this world, when God created the world, He wanted the people that He would be leading and He become the king. Ejo umushumba Aaron Ruhimza yavuze ku buryo twinjira mu bwami, ubu bwami bw'Imana, avuga yuko igihe kwizeye Kristo habaye transfer nk'uko Paulo yabivuze mu Efeso, adukura mu bwami bw'umwijima atujyana mu bwami bw'umwana we, ubwami bw'umucyo, ubwami bw'umwana wakunda. So yesterday Pastor Aaron said there have been a transfer by the time you have accepted Jesus to be our Lord and King and Savior. There have been a transfer where we were moved from the Ephesians, they say it well, that we were moved from the dominion of the darkness and were put into the kingdom of the Lord. Ariko na mbere yuko ibyo biba, so even if before Christ came, Imana yashaka kuba umwami. God wanted to become a king. Yari yarahisemo Isirayeli iravuga ngo mwebwe muri ishyanga ryanjye. So He chose Israel and said, you are my nation. Muri abantu naronse, muri amaronko yanjye. You are the people that I got. Amaronko ni ijambo rivuga ubutunzi bwanjye. You are my possession. Yego, you are my treasured possession. You are my treasured possession. Yashakaga ko iyo bazaba ubwami, they wanted them to become a kingdom. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo kuva igice cya 19, kuva igice cya 19 ku murongo wa 6, yaravuze ngo muzambera ubwami bw'abatambyi. You become my kingdom of the priest. Ntago ari ubwami n'abatambyi ariko muri abatambyi ariko baba mu bwami. Yes, it is not the kingdom and the priest, but yet you are the priest who lives in the kingdom. Imana yifuzaga gutegeka ubwoko bwa Isirayeli. God wanted to rule over the nation of Israel. Ariko kuko nyine nta bwami butagira uko bugenda, but because there is no kingdom that has no leadership, butagira imitekerereze, that has no mindset, butagira principe runaka, amahame rugukurikiza, that has no principles to follow, Imana yabwiye Abayisirayeli ibaha amategeko kugira ngo bazabe mu bwami bwayo ari umwami ariko bafite amategeko bagenderaho. And God told the Israelites He gave them the laws for them to live in the kingdom, but having the principles and laws to follow. Reka ngo tuvuge amen. Let's say amen. Subiramo ngo amen. Say amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibaha amategeko. So God gave them the laws. Bwari uburyo byo kubabwira ngo mwabantu mwe muhindura imyumvire, ibintu si bya bindi. Ntago mukiri muri Egiputa, dore mukurikiza amategeko. Yabahaye amategeko y'uburyo nkabunenza kuvuga. So He gave them the laws. It was a way of showing them, my people, the things are not the same. You are not still in the Egypt. You have shifted. So follow these laws. Ibaha amategeko y'uburyo bakwiriye kubana hagati yabo. So they gave them the laws of how they should live with each other. Uburyo bashyingirana. The way they should get married to
each uwo other, bagomba gushyingirana, the one they should get married to. ibyo bita social law, hagati yabo bazabana bate. That was the social law. How are they going to socialize? Ibana none ikindi gice cya moral law, uburyo bakwiriye kubana hagati yabo n'imitima nama yabo. And then they gave them another law that was the moral law. Ibaha ceremonial law, ibaha uburyo bakwiriye kuzajya bakora imihango yo kuziririza iminsi imwe cyangwa se yo gutamba ibitambo runaka. And then they gave them the law of the ceremonial, how they should be celebrating some days. Ibaha n'uburyo bazabasha guca imanza mu gihe hari amakimbirane hagati yabo. And he gave them the law and the way they should be judging. Bibiliya iravuga mu gice cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 17. So in the book of Deuteronomy chapter 17 says, Imana irababwira ngo yewe nimutegekwa n'ayandi mahanga mugashaka igihe kimwe mukifuza umwami, if you are being ruled by other nation and one day you'll be willing to have a king, mukumva mwifuje umwami mu mitima yanyu, you desire to have a king in your heart, yewe niyo minsi ku murongo wa 14 Bibiliya iravuga gutegeka kwa kabiri 17. Deuteronomy 17 on verse 4, iravuga ngo numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, when you reach in the country where God gives you, ukaba umaze kugihindura no kugituramo, and change it and live there, ukibwira uti ndiyimikira umwami nk'uko ayandi mahanga angose yose ameze, and tell yourself, I'm going to elect a king like as other nations. ntuzabure kwiyimikira Uwiteka Imana yawe izatoranya. Be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. Hallelujah. Hallelujah. Mvuge ngo amen. Amen. Niki Imana yashakaga? So what was the will of God in that time? Imana yari yaravuze nimunimika umuntu, God said, even if you appoint someone, uwo muntu ni jyewe uzaba umushyizeho. that person, I will be the one to Mu appoint yandi him. magambo nzaba umwami muha amabwiriza azagenderaho abategeka, ariko njye nzakomeza kuba umwami wanyu. So I will be the king. I will give him the rules to rule over, but I will still be the king. Imana ashaka kubaka ubwami bwayo. So God wanted to build up his kingdom. Kuva muri Edeni Imana ashaka kubaka ubwami Starting bwayo. from the Eden, God wanted to build his kingdom. Isora Israeli muri Egiputa yashaka kubaka ubwami So bwayo. when God shifted Israel from Egypt, he wanted to build his kingdom. Bwari ubushake bw'Imana kugira ngo izitwe umwami It was w'abami. the king. It was the will of God for God to be called the king. Hanyuma Yesu araza. And then Jesus came. Oh hallelujah. Hallelujah. Yesu akimara kuvuka, And by the birth of Jesus, marayika abonekeye abashumba, the angels came to the priest. arababwira ngo mu murwa wa Dawidi And he's the king. umwami yavutse. The king was. Oh hallelujah. Hallelujah. Arongera abonekera abanyabwenge be bari burasirazuba. And he revealed to the wise men. Abanyabwenge baraza bageze kwa Herodi, The wise men came up to the time of baravuga ngo Herod. twabonye inyenyeri y'umwami. They said, we saw a star of the king. Yesu yaje ari umwami. Jesus came as a king. Yesu yaje ari umwami akiri akabebe ari umwami. He was still a baby but a king. Oh hallelujah. Hallelujah. Inshuro nyinshi tubona nanone Bibiliya ivuga ko Yesu ari umwami. So many times we saw the Bible saying that Jesus is the king. Niki cyabaye? So what happened? Mbere So before, Imana yategekaga nk'umwami, God was leading as a king igashyiraho amabwiriza. and put the rules. Hanyuma Yesu aje And by the time Jesus came, aza ari umwami, he came as a ariko king. ubwami bwe butandukanye n'ubwo abantu batekerezaga. But his kingdom was truly different from the one people was talking about. Abayuda bari bategereje umwami uzaza agakura ingoma y'Abaroma. So the Jews were waiting for a king to come and remove the kingdom of the Romans. Akima agategeka akagira ubwami physique, ubwami bugaragara. And he direct as a physical kingdom. Ariko Yesu But Jesus, ntabwo bwari bwo bwami bwe, ntabwo bwari ubwami bw'isi. that was not his kingdom. It was not the kingdom of this world. Yahagaze imbere ya Pilato So he stand in front of Pilate. muri Yohani igice cya 18. John 18. Ahagarara imbere ya Pilato aramubwira ngo ese koko uri umwami? And then he asked him, are you truly a king? Yesu aramubwira ngo yego ndiwe. And then he said, yes, I am. Ariko yongeraho ikintu gikomeye, But he added on something aravuga ngo great. ubwami bwanjye si ubw'isi. But he said, my kingdom, it is not of this world. Bwana Yesu asifiwe May sana. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Aravuga ngo ubwami bwe si And then ubw'isi. he said that my kingdom is not of this world.
niko yabwiye Pilato ku murongo wa 36 mu gice cya 18. So that's what he called Pilate in the book of John 18 verse 35. Aramubwira ngo ubwami bwanjye si ubw'isi, iyo ubwami bwanjye bwari ubw'isi abagaragu banjye baba barwanye ngo nahabwe abayuda, ariko none ubwami bwanjye si ubw'ino. Jesus said, my kingdom is not of this world. It is, if it were, my servant would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place. So I would like us to comprehend this. And let's understand this as a Christian. And may God enable us to understand it. Our kingdom, it is not of this world. As far as the kingdom of Jesus was not of this world, we are the kings, but our kingdom, it is in the heart. It is not the kingdom that is visible. It has not yet revealed. natwe tuzimana nawe, ariko bizaba ari fizike bigaragara. Ariko muri iki gihe hari igihe tuvangirwa tugatekereza yuko uyu munsi ubwami bwacu bukwiriye kuba ari ubwami bufite protocol y'isi. Yes, by the time of the millennium, Jesus will become the king and be ruling of us, their kings as well. But sometimes we get to be confused and we think that our kingdom, it is of this world. Ariko ibi byadutera umunezero kumenya yuko Imana yacu data, Imana twakurikiye ifite ubwami kandi ganje itegeka. Hallelujah. And we are so joyful to know that our king, the Lord and Savior, he has the kingdom and he's leading over. Muvuge ngo amen. Say amen. Hallelujah. Hallelujah. Reka twongere ngo amen. Say amen. Reka mabwire runo rugero rutoya. Let me give you this example. Bene data, iyo ukomeye mu mutima nta cyaguhungabanya. Whenever you are strong in your heart, there is nothing that will shake you over. Yesu akimara kuzuka, so after the resurrection of Jesus, yaravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. He said, I gain all the power on earth and heaven. Iyo uzi mu mutima wawe ko Yesu wawe, whenever you know in your heart that you're Jesus, yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. He has the mighty over everything. Birashoboka ko waburara, sometimes you might get hungry, ariko umutima wawe unezerewe. But your heart will be so rejoiceful. Ese kuburara ni byiza? Oya. Getting to be hungry is good? No. Ariko bene data, but brethren, gukomera kwacu ntago ari gukomera kw'inyuma. Our strength is not the strength that you get in the physical realm. Ni gukomera ko mu mutima. It's for us to be strong in our hearts. Urugero nanjye kubaha. So the example that I was about to show you. Umunsi umwe bw'umwana yagiye muri hiking, yagiye kuzamuka imisozi ari kumwe na se. One day a child went on a hiking with the father. Ngwarazamuka asigase. And then they hiked, he went over his father. Aragenda ajya ahantu ku gasozi gahanamye. And he went over a mountain that slopes. Akajya areba se munsi. And he would see his father down. Arangije ngo aramuhamagara ngo papa papa. And then he screamed, Father, Father. Ngo reba aho nageze. See where I am. Ngo giye gusimbuka ufate akibivuga uwo mwanya. I'm going to jump over and you take me. Akibivuga uwo mwanya. In that time, ahita simbuka. He just jumped over. Akimara gusimbuka, se arwana no kujya kumufata kugira ngo umwana adakomereka. And by the time he jumped over, the father was eager to take him. Aramuramira. And then he took him ariko over. Bombi baragwana. And they all fell together. Se atangira kwishima mu mutwe ngo uyu mwana ndamuhana gute. And the father was like, how am I going to punish you? Arimo aratekereza aho aryamye aho ngaravuga ngo uyu mwana yakuba yuzuye ibikomere. He was truly thinking about what would have happened. Ubu ndamuhana gute. How am I going to punish him? Warahindukira avuga ngo ni ibiki byagufashe kugira ngo usimbuke. And then he asked him, what took you over to jump over? Hanyuma umwana avuga ngo ni ibiki byamfashe ngo nuko narinzi yuko data hari. And then the child said, what happened to me? I knew that nuko narinzi ko data hari. I knew that my father was there. Mu buzima ducamo, so in the life that we pass through, Imana yacu ni umwami. Our God is our king. Itegeka isi n'ijuru. He is over, he rules over. Nabitubaho na bimwe idategeka idakontrol. Hallelujah. There is nothing that happens to us that he does never control. Iyo rero tuba muri ubu bwami, so whenever we live in this kingdom, kandi twarabwakiriye mu mitima yacu, and we have received this kingdom in our heart, ikintu cya mbere dukwiriye kuba twizera, so the first thing that we should be believing mahame n'imyumvire n'imitekerereze yacu, all the understanding and the principles that
that we have, nuko Imana ituzi. that God knows Oh, us. hallelujah. Hallelujah. Nuko Imana itwitayeho. Our God knows us. Nuko amakuba y'umukiranutsi yaba menshi ariko Uwiteka akamukiza muri. Hallelujah. Even though the trials may be many, but God saves you in all. Anyitaho. He truly cares about Atwitayeho. you. He truly cares Ndagira ngo about urebe you. mugenzi wawe mubwire ngo Imana ikwitayeho. So tell your neighbor, God truly cares about you. Oh, Bwana Yesu asifiwe May sana. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Kumenya yuko Imana ari umwami kandi turi mu bwami bwayo. So knowing that God is the king and you are in his kingdom, Biduha gushira amanga. it makes us Biduha gutinyuka. being fearful. Ibyo nifuza ko tuganira uyu munsi. So what I would like us to discuss Ndagira ngo tonight, tuganire ku mitekerereze y'ubwami. I'm going to discuss about the kingdom mindset. Nkunda imitekerereze cyane. So I love the mindset Kuko because biroroshye yuko umuntu yahindura calendrier adahinduye imitekerereze akaguma kuba wa wundi. so it is easy for you to change the calendar, but without changing your thinking, your mindset, and you still become the one. Kuri bonane So on abantu bavuga ngo uyu ni umwaka wanjye. the people says this is my year. Bakavuga ngo uyu ni umwaka wanjye kabisa. This is my year. Nzabikora. I will do it. Nzapfumura. I will do it. I will break through. Ikiba ni uguhindura calendrier gusa. Ukava ku itariki 31 ukinjira ku itariki ya mbere. So what happened? You change your calendar from the 31st to the 1st. Ariko itahinduye But imitekerereze. whenever you don't transform your mindset and change your mindset, igihinduka na matariki gusa. so what truly changes is the dates. Umuntu ashobora guhindura imyambaro yambaye atahinduye imitekerereze ntagire na kimwe ageraho mu buzima. So someone may change the garment that he wear, but without changing your mindset, there is nothing that you get through. Ushobora guhindura akazi. So you might change the job. Ukavuga ngo ikintu gituma natera imbere ni akazi mfite. So something that caused me not to prosper is the job that I have. Ariko utahinduye imitekerereze But without changing your mindset, ntihagire igihinduka. there is nothing that you'll be seeing as a Dutuye change. mu isi So we are in the world. abantu bahindura n'umugabo. Umugabo ukamuhindura. You may change a man. Ukavuga ngo your husband. You may change your husband. Ukavuga ngo ngiye guhindura umugore twubakanye. Say, I'm going to change my spouse, my woman. Ariko utahinduye imitekerereze But without changing your mindset, nta gihinduka. nothing will change truly. Ariko guhindura But imitekerereze. changing your mindset, Bene data. dear brethren, Iminsi yose. all the days, Ntekereza yuko nyuma yo gukizwa ikindi kintu dusabwa umaze gukizwa ni uguhindura imitekerereze ukagira imitekerereze nk'iy'ubwami wagiyemo. hallelujah. So after being saved, I truly think that whatever happened after is for you to transform your thought, transform your mindset, and relate to the kingdom that you have entered. Hari igihe umuntu ashobora kuva mu gikoni Someone may come out of the kitchen agasigara nuko umwotsi w'igikoni and bibaho. you smell the kitchen smelling. Wageze muri salon You are in your saloon, ariko your living uracyanuka room, umwotsi waho watekera. but you are still smelling as the kitchen. Abayisirayeli bavuye muri Egiputa So the Israelites shifted from the Egypt. basigara bakumbuye za tungurusumu. Umwotsi wo muri Egiputa ni wabavaho. So they didn't really get over the smell from the Egypt. Ntibahindura So imitekerereze. they didn't change their minds. Pawulo yandikira itorero ry'Abaroma So when Paul was writing to the Romans, yarababwira ngo muhinduke mugize imitekerereze mishya. he said, be transformed by the renewing of your mind. Yesu So Jesus, igihe Yesu yazaga mu isi so when Jesus came on the earth, yarebye abafarisayo he saw the Pharisees, ababwira ijambo rikomeye. and then he told them a great word. Arababwira ngo ntawafata ikiremo gishya So no one can take a new thing ngo agishyire ku mwenda ushaje. and put it on an old garment. Yari arimo aravuga ngo ntawafata njyewe ndi mushya, So I'm a new person. njyewe nzanye ubwami, I bring up kingdom, ariko sinashyira kuri sisiteme zipfuye. but I can never put it on the system that has died long ago. Bwana Yesu asifiwe May sana. Jesus be praised. Haleluya. Hallelujah. Arongera arababwira ngo ntawafata vino nshya And no one can take a new wine ngo ayishyire ngo mu mifuka ishaje.
and put it somewhere that is old. ngo byombi byaturika. So both can spoil. Vino yameneka The wine can spoil. n'umufuka ugaturika ugashwanyuka. And even the sack can go away as Yesu well. yababwiraga iki? So Jesus was telling Yesu them, yarababwira ngo muhindure imitekerereze, mugire imitekerereze he was y'ubwami. telling them, change your mindset, have the mindset of the kingdom. Imitekerereze y'ubwami nimutayigira ntabwo muzabasha kunyakira. So if you don't have the kingdom mindset, you'll not be able to receive me. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo yaje mube, So that is why the word said that he came ariko in his abe own, ntibamwemeye. but his very own people did not accept him. Bene data, So dear brothers, ndifuza ko duhindura imitekerereze. let's change our mindset. Ndagira ngo mu buzima bwacu I would like in our daily life, ikintu cyose tugiye gukora, everything that we are about to do, icyemezo cyose tugiye gufata, every decision that we're about to take. tuzajye tuvuga ngo ubundi se ubwami bw'Imana bubitekereza hi. So let's ask ourselves, what does the kingdom of God thought about this? Matayo 6 Yesu yaravuze ngo nidusenga tujye tuvuga ngo ubwami bwawe buze. In Matthew 6 say that whenever we pray, we should say, may your kingdom come. Ndasengera umuryango wawe ngo wabe mu bwami bw'Imana mu izina I rya pray for your Yesu. family to become our kingdom of God. Abana bawe bagendere mu bitekerezo by'ubwami bw'Imana. May your children walk in the thoughts and the mindset within the kingdom. Hallelujah. Hallelujah. Mu kazi kawe, muri business, ubwami bwawe bw'Imana buze muri business yawe. In your job, in your business, may the kingdom of God come over. Yesu ashimwe cyane. May Jesus be praised. Imitekerereze y'ubwami. So the mindset of the kingdom. Yesu atangira kwigisha. So when Jesus started to preach, Inyigisho zizwi cyane ngo ni inyigisho zo ku musozi cyangwa so se the gospel from the mountain, iyo bize ngo sermon on the mount cyangwa se sermon inyigisho on yo the ku musozi. Matayo 5:6-7. Matthew 5, 6, and 7. Yesu yari kubabwira imitekerereze mishya y'ubwami So he was telling them about renewing their mindset bakeneye kugira. and have the mindset of Akavuga the ngo mwari kingdom. mwarumvishe yuko ngo ijambo rivuga ngo ntukarahire, ariko njyewe ndakubwira yuko yego yawe kuye kuba yego yawe, Yes. na oya yawe ikaba oya. So you have understood and get to know the word that said, do not swear, but I'm here to tell you your yes should be a yes and your no should be a no. Yari marababwira ngo muhindure So he imitekerereze, was telling them to renew their mind. ngo bari barababwiye ngo mukunde ababakunda, So they have told you to love those who love you, ngo ariko njyewe ndababwira ngo oya, but I'm here to tell you ngo no. mukunde banzi banyu, Love those who hate you. ngo musabire umugisha ababarenganya. Bless those who persecute you. Imitekerereze y'ubwami. May you have the kingdom mindset. Imana iduha urukundo rukunda abanzi. May God give us the love that passes the Umuntu haters. nakwirukanisha mu kazi, When someone persecutes you at work, Imana iguha imbaraga and may God give you the strength zo mu bwami from the kingdom n'imitekerereze y'ubwami, and the mindset from the wowe kingdom, ugenda umusengera umusabire and you umugisha. go and pray over them and bless them. Hari abantu bajya basenga bakavuga ngo Mana, ngo ababanzi banjye ubahondere kwibuye nk'uko Dawidi yabivuze. There are some people who pray and say, my enemies, may you strike them over. Iyo ni imitekerereze ya kera. That is the old thinking and mindset. Imitekerereze y'ubwami. So the mindset of the kingdom, Yesu yaravuze ngo dukunde abanzi bacu, ngo dusabire, ngo n'abaturenganya tubasabire umugisha. so Jesus said, love your enemies and those who persecute you, bless them. Yari imitekerereze yari kwigisha. So that is the mindset that he was being thoughtful. Ababwira ibyo gusenga. He was telling them about Aba prayers. nimusenga nimukamere nk'abafarisayo. Do not pray as the Pharisees. Ababwira ibyo kwiriza. He told them about fasting. Nimukajye kuri social media mubwira abantu ngo twirije Do turakomeye. not go on the social media and tell people, I have fasted. Yesu arababwira ngo mwumvishe, ngo barababwiye ngo ntukice, ariko ngenda avuga ngo uyu ngo uwanga mwene se uwo nguwo ngo akwiriye guhabwa ibihano. So they have said to you, do not kill, but I'm here to tell you, if you hate your neighbor, you should be punished. Yararimo arabigisha imitekerereze. So he was being thoughtful of the mindset of the kingdom. Kandi imitekerereze niyo igena ejo hawe hazaza. And the mindset is the one to determine your future. Destiny yawe ingana n'imitekerereze yawe. Hallelujah. Your destiny is equal to your thinking, to your mindset. Aho ugera utekereza, So where you reach by thinking niho uzageza intambwe zawe. is where your steps will reach. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. 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 Reka tuzamure ibiganza byacu Let's duhimana raise our icyubahiro. head and glorify God.
Yesu ashimwe May cyane. Jesus be Ndagira ngo praised. rero twige imitekerereze y'uburyo bubiri So gusa. I'm going to teach you the thoughtful and mindset of two kinds. Imitekerereze y'uburyo bubiri tubona muri Kristo Yesu. So the two kind of mindset that we see in Christ Jesus. Ijambo ryatubwiye ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. The word told us to have the same mindset that was in Christ Jesus. Icyama uyu mutima Imana ikawuduha. May we have these hearts. Bakatubwira uko wari umeze. And they tell us how the heart Ngo nubwo was. yabanje kugira akamero k'Imana. He was looking like God. Ngo yatekereje ko ari ibintu byo guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. And he did not think about himself as selfish. Ngo ahubwo yisiga ubusa. But he became nothing. Yiga guca bugufi. And he was so humbled. Imitekerereze ya mbere So the first one ikwiriye kuranga umuntu wese wakijijwe. Umuntu wese wakijijwe akwiriye kuba afite indangagaciro cyangwa se afite no kugutekereza. everyone who was saved should have the values of this kind of mindset Yitwa guca bugufi. of being humble, Guca bugufi. of humility. Reka mbabwize ukuri. Let me tell you, Ndabizi hano I know here hari abantu rwose batagisambana. there are some people who do not fornicate. Hari abantu batiba. There are some people who do not Hari abantu steal. wenda batabeshye. There are some people who do not Niko lie. ntekereza. That's what I think of. Hari abantu mutanywa inzoga. There are some people who do not drink. Of course hari n'abandi muzinywa. Of course, there are some people who drink some alcohol. Birashoboka. It is possible. Ngiye ku giti cyanjye maze imyaka myinshi ntanywa inzoga I rwose. myself have been so many years without drinking alcohol. Naba ndi mu Rwanda sinywa inzoga, naba ndi hanze sinywa Either inzoga. I'm in Rwanda or abroad, I don't drink. Naba nicaye muri hoteli bari kunzanira inzoga sinzinywa. Either in hotels or elsewhere, I don't drink. Naba ndi mu ndege muri business class sinywa inzoga nubwo bazimata. Either I'm in business class, in airplane, or whatever they give me as alcohol, I don't take it. Rwose. Truly. Kandi ibyo ngibyo si bigitangaza. And that is not really. Hana baziretse kubera diabetes. Ibyo si And igitangaza. some people do not drink just because of diabetes. No, nicyo ni kuvuga ndavuga hari ibyaha umuntu aba atagikora. So I'm trying to say there are some sins that someone cannot truly do, Ariko icyaha cy'ubwibone. but truly the sin of not being humble. Sinzi ko hari umuntu wahagarara agashira amanga akavuga ngo njyewe rwose nta cyaha cy'ubwibone ngira ndagitoye. So I don't know if someone would truly stand up and say, I do not feel myself in any way. Sinzi umuntu wahagarara akavuga ngo nta guca bugufi na gutoya nkeneye. I don't know if there's someone who will come and say, I don't need any humility. Uzi ko umuntu ashobora kuba ari kwigisha humilité akayigisha mu bwibone. Someone might be thinking in humility and yet they are not humble. Umuntu ashobora kuba bamubwiye kwigisha topic ngwino twigishe guca bugufi. Akayigisha mu bwibone. Someone might come here and teach about humility and yet he's proud of himself. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu ngo yafashe ishusho ngo agira kamero k'umugaragu w'imbata ngo agira ishusho y'umuntu kandi aca bugufi. So the Bible told us that Jesus came as a man and he had the image of a man and yet he was so humble. Hari umugabo w'umukozi w'Imana cyane. So there is a servant of God. Yitwa Moody, yari umu evangelist. That's his name. He was an evangelist. Afite n'amashuri ya theology, afite n'amahopito, afite n'ibitaro. Ni umuntu uzwi muri Reveil, abiga ibitabo bya Reveil baramuzi Moody. So his name is Moody. He has some schools and hospitals as Yajyaga well. akora ibiterane. So he used to do some crusades. Agatumina abandi yabaga muri Amerika, agatumina abandi b'Iburayi bakaza mu biterane muri Amerika. He used to live in he lives in USA and he used to welcome people from Europe. Abantu bagera mu biterane. And whenever people would reach Ahantu in the babacumbikiraga mu mashuri. so where they were accommodating in the schools. Iyo bajya kwinjira muri za dortoir baryamagamo bakuragamo inkweto. So whenever they were about to enter into the rooms they went to rest, they would remove their shoes. Bakajya kuryama. And they went to sleep. Bwacya mu gitondo. So in the morning, baza kwambara inkweto zabo. when they come to wear their shoes, bagasanga zirasa neza cyane. so they found it so clean. Bakajya kwiga, bakajya mu giterane nk'ibisanzwe. Nanone umunsi wa kabiri bikagenda gutyo. The same day, the following days, it started to happen like No, that. batangira kuganira hagati yabo bavuga ngo turashima Imana. Protocol ya hano rwose ni abantu b'abagabo baduhanagurira inkweto buri gitondo. Amen. So they started talking about themselves. They're having a conversation. We thank the Lord. The protocol from this place is very nice. They clean up our shoes. Umunsi umwe nijoro. So one day at night, umwe muri abo bantu bari batumiye mu giterane. one of those people who were invited in the crusade, Abyutse when he woke up, asanga Moody.
he found out Moody, umugabo wubahwa cyane ku isi the yose, great man who was truly ari honored. kugenda ahanagura buri He rukwezi. was cleaning up those shoes. Reka tuyakomereze ayo mashyi. Yes, let's give a hand of a clap to the Lord. Aramubwira ngo niwohanagura inkweto And z'aba then bantu he bose baje mu giterane. And then he said, are you the one who cleans up all the shoes? Aravuga ngo iyo bamaze kuryama niko kazi kanjye, ndagenda nkabahanagurira inkweto. Yes. Then he mentioned whenever they have slept, that is my job. I go and clean up those shoes. Nasomye iyo nkuru ndavuga ngo ngiye ko guca bugufi sindakugira. I read about that story, and then I said that humility, I do not have it at all. Ariko niba tugomba kubaka imiryango myiza, But if you should build up a good family, niba tugomba kubaka itorero ry'umuryango, if you should build up a church as a family, tukwiriye guhindura imitekerereze. we should change and transform our mindset. Ijambo humilité, ijambo guca bugufi, So the word being humble, humility, rituruka ku rindi jambo ryitwa humus. Ni ijambo ry'ikilatini ryitwa comes humus. from a Latin word called humus. Humus bivuga ngo ivumbi. Humus said it's cast. Bivuga ivumbi. It means cast. Dust. Dust, sorry. Bivuga ivumbi. Dust. Mu yandi magambo, So in other words, Imana ishaka yuko twibuka yuko turi ivumbi. so God wants us to remember that we are dust. Nta birenze mu buzima bwacu. So there is nothing new in our life Uretse ubuntu bw'Imana bukuriho, except from the mercy of uri God. umuntu usanzwe. You are just a normal person. Iga rero kutiyemera. So learn how not to be Iga proud of kudasuzugura yourself. abantu. Learn how to be humble. Tubyige duhereye mu itorero. So learn it from the church. Nta gitangaje There's nothing new. nko kujya gushaka mu itorero guca bugufi ugasanga harimo ubwibone. Yes, there is nothing that is so bad that going in the church looking for humility. Muri iyi and minsi speaking ibyo about dufite power. ikibazo. So in these days, Bene data, dear brethren, reka duhindure imitekerereze. let's change our Turi abantu mindset. basanzwe. Yes, we are the Ubu normal people. bwami This kingdom, kugira ngo tubwubake for us to build it, bizadusaba guca bugufi. it requires us to be humble. Uzi yuko Do you know? umushumba aha amahirwe, reka nitange urugero, wenda ashobora kumpa amahirwe kuko ati ngwino usuhuza itorero. So the pastor may give an opportunity to me to come and greet the church, Nkazamuka nidunze nkavuga ngo and yes, then I come as I it's boost my time myself. to preach. This is my time to preach. Hari igihe uha abana umwanya wo gusuhuza, barangiza bakaza bakahita babishyira kuri YouTube bakavuga ngo nitwe ba preacher twatangiye channel tugahita twizamura, kandi hari igihe cyo kuba mu ibanga, hari igihe cyo kuba mu bwihisho, hari igihe cyo gusa nka Kristo ukiga guca bugufi. Yes, sometimes you might be given an opportunity to come and preach, to come and greet the church, and you start to elevate yourself. You start to start up the YouTube channel, and yet there are some times to be in the secret place. Duimana icyubahiro. May we glorify God. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe May sana. Jesus be praised. Imana itwigishe guca bugufi. May God teach us to be humble. Kuko iyo utize guca bugufi ucishwa bugufi. So whenever you don't learn how to be humble, you will be humbled. Umva, iyo utize guca bugufi If you don't learn how to be humble, ucishwa bugufi. you will be humbled truly. Imana iri yaranze igakreya circonstance runaka, igakreya ibihe runaka, ikazagucisha bugufi. God will make sure that He creates some circumstances, some seasons for you to be humbled. Ariko mu bwami baca bugufi. But in the kingdom, you have to be humble. Imitekerereze yacu yige gukorera abandi. Yes, let our mindset learn how to serve others. Papa, iga gukorera abo mu rugo rwawe. Papa, learn how to serve the people from your home. Bwana Yesu asifiwe May sana. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. May Jesus be praised. Reka twongere tuzamure ibi, Imana tuyihe icyubahiro. Let's glorify God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Aba mama twige guca bugufi. Dear mothers, learn how to be humble. Yesu ashimwe cyane. May Jesus be praised. Twige kubaha abandi. Let's learn how to obey others and honor others. Abaklina duhura nabo mu kazi. Those cleaners that we meet in our jobs. Abakozi bacu bo mu rugo Those maids that we have in our homes. bakwiriye kubahwa nabo. They should be respected Baremwe as mu ishusho God. y'Imana. They were created from the image of God. Bajya bavuga ngo hari igihe usuzugura umuntu urimo uramanuka esikariye wowe urimo urazamuka. Yes. Sometimes you might despise someone who's going down on the stairs, yet you are climbing the stairs. Kuko wowe urimo urazamuka. Because you are climbing up,
ukumva wamusuzuguye You feel like you wabicama can despise them. ariko ejo mushobora guhura wowe manuka wazamuka But tomorrow you might meet them while you are descending and yet they are ascending. mu buzima. So in life, Ntuzagira umuntu n'umusuzugura, do not despise anyone. ntuzagira umuntu n'umusuzugura. Do not disrespect anyone. Yesu ashimwe May cyane. Jesus be praised. Muri Isirayeli So in Israel, kera iyo babaga bakoze ingendo, so in the past when they have some journeys, ingendo ndende kubera ko bambaraga inkweto z'amasandali, A long bakoraga trips. ingendo hanyuma bakuzura ivumbi so birumvikana. they were full of dust because they used to wear some sandals. Iyo binjiraga mu nzu So whenever they would enter into a home, a habaga house, hari uwo bita umuja cyangwa was a se servant. cyangwa imbata, a bond servant, imbata. there was a bond servant over there. Niwe waga ushinzwe kuzana amazi agahanagura ibirenge by'abantu bose baje muri iyo nzu. So he was responsible to bring water and clean up all the feet of the people who came in that house. Byari akazi k'imbata. That was the responsibility of the bond servant. Umunsi umwe bari mu cyumba cyo hejuru So one day when they were in the upper room, bari gusangira Pasaka, as they were sharing over the Yesu Passover, ngo kuramo umwitero yari yambaye. and then Jesus removed the garment. Gukuramo umwitero byari ikimenyetso cy'uko ngo niyambuye ijuru. So he was mentioning that I am moving over and covering heaven. Niyambuye ubwiza nari mfite mu ijuru. I'm uncovering the glory that I had in heaven. Hanyuma ngo arunama And then he bound. ngo afata ibase, He took a basin arangije and then ngo atangira koza ibirenge. he started to clean up Bari their bazi feet. icyo bivuga bo, So they knew what it means. bari bazi ko ari akazi gakorwa So they knew gakorwa that was n'imbata. the job of that was the responsibility of the bond servant. Arangije ababwira ikintu gikomeye, And then he mentioned something great. arabwira ngo munyita shobuja You call me your master kandi munyita umwigisha, and you call me your teacher. ndi rabi kandi ndi bosi wanyu. Yes, I am Rabbi and I am your boss. Aravuga ngo mbahaye itegeko rishya. So I'm giving you a new law. Avuga ngo mukundane nk'uko nabakunze. Yes, love your neighbor as I have loved you. Umva mu bwami So in the kingdom, ntabwo dukundana nk'uko twikunda, so we do not love as we love ourselves. dukunda abandi nk'uko Kristo So yadukunda. we love the neighbors as Christ loved us. Oh, reka dukomere Yesu amashyi Let's menshi. give a hand of a clap to the Lord. Iyo ukunda abandi nk'uko wikunda uri mu isezerano rya kera. So whenever you love your neighbors as you love yourself, you are in the Old Testament. Niyo mpamvu yaryise ngo ni itegeko rishya, That is why he called it a new law. ngo mukundane nk'uko nabakunze. Love your neighbor as I have loved you. Aravuga ngo niba njyewe ndi bosi wanyu So if I am your master kandi nkaba ndi n'umwigisha, and I am a teacher nkaba mbasha kuboza ibirenge, and I'm able to clean up, reka to wash your feet, bihinduke indirimbo y'itorero. so let's be a new aim for the church. Iyo wumva ko ukomeye, So if you take yourself as a great person, uzajya ubwira Imana ikwigishe kugira umutima nk'uwari muri Kristo so Yesu. tell God to teach you to have the mindset that was in Christ Jesus. Oh, haleluya. Hallelujah. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Let's give a round of applause to the Lord. Guca bugufiya So being humble bitsinda abantu twese. is defeat everyone. Dushobora kugeraho tukanesha ibyaha runaka nk'uko nabivugaga, So you might conquer sins, ariko mu buzima bwacu but in our life, duhozayo duhora ducekinga ni iyihe yindi level yo guca bugufiya nkeneye mu yes. buzima So bwacu. recheck yourself, regret yourself, and see what is another level of being humble, of humility that I want. Ni imitekerereze y'ubwami. So that is the kingdom mindset. Kababwira icya kabiri So the second one, ngana ku musozo, as I conclude, imitekerereze y'ubwami. so in the kingdom mindset, Ubu bwami turimo so in this kingdom that we are bwa in, Kristo of Christ, ni ubwami bwo mu mitima. it is the kingdom of the heart. Birantangaza reka mbivuge It's always amazed me. Let me speak about it. yuko rimwe na rimwe uburyo twigishije cyangwa twigishijwe, So for sometimes the way we're thoughtful, the way they taught us, indirimbo turirimba zimwe na zimwe, so the songs that we sing sometimes, hari igihe dutekereza ko ari ubwami bwa hano. so we think that it is the kingdom of this earth. Ntibizagutangaza bakubwira ngo ngura umukozi w'Imana ugenda n'amaguru.
So you will be amazed people saying, hey, you are a servant of God and yet you are walking mu yandi by magambo fruits. kuko bazi ko iyo umuntu bamwapointinze minister bahita bamuha lampsam bakamuha n'imodoka bazi yuko n'Imana yikwapointinze minister ibyo ngibyo bikwiriye kuza ariko ntabwo aribwo bwami tuvuga ntabwo ari ubwami bw'isi. In the physical realm, whenever they appoint you as a minister, they give you a lump sum and they give you a car. So people take it in the kingdom of God that is the same and yet it is not. Abajene bacu Our youth, indirimbo z'Imana n'amasezerano y'Imana barabicurika. so the promise of God, the covenant of God and the song of God, they do confuse it. Uzumva turirimba, So you may understand us singing, I know who I am. I know who I am. I walk in power. Ndi kugenda mu mbaraga. No, na video ibikora bakerekana power yitwa New York. New York is the power kuva ryari? And within the video they share that New York is that power truly. Ngimana asubije amasengesho none akerekana iki gratte-ciel akerekana iki etage kirekire ngimana yasubije gusenga ntabwo ari ibyo. They show a great building saying that God has listened to our petition and prayers, yet it is not true. Ukiriyerekana uri Las Vegas. You show yourself while you are in Las Vegas. Muzabaza abantu bahatuye. Ask the people who live there. Bazababwira ubuzima babayo mu basenge. They will tell you the life they are living there and you pray for them. So iki tukeneye kumenya mu bwami bw'Imana niye mitekerereze tukeneye kumenya So nanone. what is the mindset that we should know in the kingdom of God? Icya kabiri njya kubabwira So the second I'm about to tell you, kandi kitakivugwa cyane that people do not mention. nuko umuntu wese uri muri ubu bwami So for whoever who lives in this kingdom, akwiriye kuba yiteguye kwihanganira imibabaro yo muri iyi si. so you should be able to conquer the suffering of this world. Pawulo yabwiye Abafilipi So Paul told the ngo Philippians, ntabwo twahawe kwizera Kristo gusa we did not get to believe in Christ. ahubwo twahawe no kubabarana nawe. We have received to conquer the same pain. Muri heritage zo kuba muri ubu bwami So in the heritage of being in this kingdom, hashobora no kubamo kubabazwa. so then we might face some trials and pain. Murayizi ya ndirimbo twarimo ngo bamwe murabo banyamahirwe bihanga abandi babateka mu mavuta babonaki kwari kubasati nk'umukiza wawe babita abanyamahirwe. They say they are the lucky ones. Abihangana imibabaro. Those who truly forget about the pain, the suffering. Abihangana imibabaro. Those who truly take the suffering. Ntago muri Kristo ibintu byose ari double gusa mu bifatika. So in Christ we do not get the double things only. Reka tuzamure ibiganza by'Imana icyubahiro. Hallelujah. Oh, hari n'igihe habaye imibabaro. Paulo yabwiye Timoteyo, Paul told Timothy, aramubwira ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. hallelujah, those who want to believe in God and trust God, they will be persecuted. Abantu bose bashaka kubaho bubaha Imana. Those who want to come and believe in God, Hari igihe kurenganywa kubaho. Hari igihe kurenganywa kubaho. sometimes you'll be persecuted. Umusore w'inshuti yanjye naramubabwiye ushize. Last time I told you about a friend of mine, Umusore w'inshuti yanjye a great friend of mine. yakoraga muri bureau de change. So he used to work in a forex bureau. Bose akajya amubwira ngo uzajye wiba abantu, wiba na beneri. So the master used to tell him, you should be stealing. Nibavunja ubavunjire kuri makeya hanyuma cyangwa se ubavunje kuri menshi udeklare ko wavunje kuri makeya. You should be Ukore declaring raporo that you have, zipfuye. the exchange rate was not the same. Beneri niza So when Bener comes, uzajye uhimba ibintu. just forge things. Aravuga ngo sinabikora. And then he said, I can never do this. Aravuga ngo kubera iki utabikora kandi ndi shobuja ndi boss. Why can't you do this and yet I'm your Aramubwira boss? ngo uri boss ariko hejuru hari undi mu boss. Hallelujah. He said, you are my boss, but in heaven there is another boss. Sinabikora. I can never do this. Baramwirukana. So they chased him away. They fired him. Completely baramwirukana aragenda. They fired him completely. Abura akazi.
He lost his job. abura amafaranga yo kuzajya yiyogoshesha, He lost his salary. akazajya akoropa iwabo mu rugo, He used just to mop around his ariko house. agakoropa aririmba za ndirimbo za kera. So as he mopped, he was singing the old I have songs. decided to follow Jesus. Gukurikira Yesu. Nje I nahisemo have decided kuba uwa to Yesu. be the one of Jesus. The cross before me, Umusaraba uri imbere the world yanjye. behind me. Urumva? Njyewe niyemeje. I have decided. Bakamwetse wagarutse ukiba raporo tukaguha akazi, arabyanga. Say, come back and forge things. We give you the job back. He refused. Bosi we So his boss, yashaka abandi noneho bashobora kwiba. and then he brought some other people who could be able to forge up Koko things. barabicudika barabyiba. They were truly forging up things. Ariko udatinya kwiba leta nta nubwo yatinyaga kwiba na bosi. So for the person who can truly forge up things from the government, he can also forge things for you as well. Hashize igihe bosi atangira kubona yahombye, So the boss started to see the change, hanyuma yirukana uwo mukozi wa mbere, and then he fired that person. ashaka uwa kabiri nawe aramwiba. He looked for another one, he steals again. Yibuka wa mugenzi And wa, then he remembered the other one. aravuga ngo uriya murokore utarabashaka kwiba mbere nanjye ntiyanyiba. And then he said, the Christian who will not be able to forge up things, Hallelujah. he can never steal me as well. Kiranuka. Then be righteous. Ubu bwami So this kingdom, hari igihe gukiranuka byatuma bikuzanira imibabaro, ariko ni nyine biri muri ubu bwami. yes, being righteous in this world might bring suffering, but yet it is in the kingdom. Reka we should do that. mindset zacu zibe ziteguye yuko bibaye ngombwa kubabazwa ku bwa Kristo na twabyemera. Let our mindset be ready, but if it's possible to be persecuted for Christ or having the suffering for Christ, we should accept it. Bwana Yesu asifiwe Let sana. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Ariko mindset zacu rero ukuntu ziteye, The way our mindset is designed, tuzi yuko ibintu byose nyine Imana buriya iraza kutukura muri uriya muriro, ntabwo izamera ko tuwugumamo, ariko hari igihe ibyemera. sometimes we think that God will never accept this, but yet He truly accepts it. Tugomba kuba dufite, mwibuke ijambo ry'Imana riravuga ngo bamuneshesheje iki? Bamuneshesheje ijambo ryo guhamya kwabo, amaraso y'umwana w'intama ngo ntibanga no gupfa. Hallelujah, hallelujah. Dukwiriye kuba dufite intwaro yitwa uretse no gupfa turabyemera, ariko ntituzagutera umugongo, ntituzaguhemukira. Yes, we should have the weapon to say we have accepted. We're not going to backslide. Hallelujah. Hallelujah. Mu Gifaransa bayita ngo arme de la patience de souffrir. Donc kugira intwaro witeguye, ibitekerezo byawe bivuga ngo niteguye no gupfa. The weapons that suppresses your suffering. You are ready to die. Niteguye no kubabazwa. I am ready to be suffered. Niteguye, ndabyiteguye mu bitekerezo byanjye. I am ready to endure the pain. Bene data, So dear brethren, Yesu niko yari ameze. that was how Jesus was. Yesu yaje yiteguye kudupfira. Jesus was ready to endure the death. Ntago ari abaroma bamwishe cyangwa se ari abayuda bamwishe kubera ko bamurushaga imbaraga. Not the Jews or the Romans killed him because they were so powerful to him. Ariko ni ukubera iki? But why was that? Ni ukubera yuko yaje bizi ko agomba kudupfira. It's because he came being ready, that he knew that he was about to die for Muri us. famiye zose So in all the families, hakwiriye kuba hari umuntu witanga. there should be one person to sacrifice himself. Umuntu wemeye kwitangira abantu. Someone who is ready to be sacrificed. Muri Calvary kandi murabigira. In Calvary you have it, I know. Hano hari abantu mukunda umurimo w'Imana ku buryo mutanga yewe n'ibyanyu byose. There are some people who truly love God and truly to serve God, and yet you give all your possession. Ariko niba na ngombwa, But if it is possible or needed yuko umuntu azakurenganyiriza uwo wizeye, for someone to persecute you because of the one that you believe in, uzibuke yuko please remember uwo mwami yavuze ngo that king said, niba igiti kibisi barakigenje gutya, if they have done this to the tree, niba igiti kizima kibisi barakigenje guta, igiti cyumyeho bizagenda bite? Niba igiti kibisi if a barakigenje fresh gutya, tree, they have done this to a fresh tree, icyumye cyo bizagenda bite? how about
the third one. yavugaga abigishwa be, yabwiraga He was abigishwa mentioning be. about the disciples. Niko Yesu yavuze. That's how he said. Ni imitekerereze y'ubwami. That is the kingdom mindset. Imitekerereze y'ubwami izatwigisha guca bugufi. So the kingdom mindset will teach us to be humble. Imitekerereze y'ubwami izatwigisha yuko n'imibabaro turayemeye ariko ntituzatera Imana umugongo. The kingdom mindset will teach us to endure the pain and the suffering. Bwana Yesu asifiwe May sana. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Tuzamera nka basore b'Abaheburayo You build out this Hebrews man babwiye Nebukadinezari umwami w'umugome. who told Nebuchadnezzar Nebukadinezari ari umwami w'umugome. he was the king who was truly with anger, full of anger. Abize histoire ya Bibiliya cyangwa se abize uko byageraga muri Mesopotami muri biriya bihe i Babuloni bari bazi ubugome bwa Nebukadinezari n'ingabo z'Abakaludaya. So they knew how, those who studied about the history of the Bible in that time, they knew how bad Nebuchadnezzar was. Bavuga yuko yajyaga afata ngo abasore ngo akabazirika ku mafarashi. Ifarashi imwe akayizirikaho ukuguru kumwe n'iyindi akayizirikaho kundi, barangiza bakazikubita imigajari n'indi kajari bagatanyuka. So he used to do some work was really bad. Yatwitse abantu benshi. He fired up some people. Yari yaragize nabi cyane. He burned people. He was doing some evil acts. Bari abasore rero igihe bahagararaga bakavuga ngo yewe ntago turamye kiriya gishushanyo, bari bazi ko ari urupfu. Yes, by that time they stood up and say, we are never going to bow to those idols. They knew there was death coming up. Barahagaze baramubwira ngo nta jambo dufite ryo kuvuga ariko nubwo Imana yacu itadukiza. Yes. I love that. Hallelujah. They said, even if our God will not rescue us, nta kizatuma turamya kiriya we will gishushanyo. never bow down to the idols. Abo barokore bagiye hehe? Where are those Christians? Abarokore bangabo ngabo bagiye Where hehe? are those Christians, that kind of Christian? Imana yongere izamura abantu mu nzu y'Imana. May God elevate his people in his Abantu house. bafite umutima wo kwitanga. The people who have the heart to be sacrificed. Yewe nubwo byaba bikomeye bahagarare. Even if it is hard, they should stand. Babe ndahemuka, babe loyal, babe ndahemuka. They should be loyal. Imana niyo kwizera. God is so faithful. Imana niyo kwizera. God is so faithful. Abo ngabo nibo bitwa abanyamahirwe. Those are the people who are blessed. Christianisme cyangwa se ubukristo, So being a Christian, ubukristo bwubakiye ku maraso y'abantu bitanze. yes, it is built up on the blood of the people who gave up themselves. Abamisiyoneri batubwirije ubutumwa The bwiza. missionaries who came and preached the gospel. Yego hari ibibi bakoze Yes, they have done some nk'uko wrong dukunze things, kubivuga, as they say, ariko batubwirije ubutumwa bwiza. but they preached the good gospel. Ba David Livingstone Yes. bavaga iwabo bafite isanduku yo guhambwamo ariyo batwayemo imyenda. They came from their places having a coffin to be buried in within their clothes inside. Ngo ni urugendo rudafite ikitaha. Because it was a journey that had no comeback. Bakavuga turagiye yewe isanduku tuzahambwamo niyo dutwayemo imyenda. They said we are bringing up our coffins to be buried in. This is where we put our clothes. Natwe ni igihe cyacu. So it is our time. Reka tubwirize ubutumwa bwiza. Let's preach the good gospel. Kandi two gucogora. Do not hesitate. Ntihagire ikidukanga. Nothing should fear us. Ntihagire ikintu icyo ari cyo cyose kidukanga icyo ari cyo cyose kubera iki uretse n'ibidukanga no gupfa twapfa ariko ubwami bw'Imana bugatera imbere. There is nothing to be feared of. There is nothing that should shake us. Imana iduhe iyo mitekerereze mu izina rya May Yesu. God give us that kind of mindset.